Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ni kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya 4 Mukakaro umwaka wa 2025 aho tugiye kurabira hamwe amwe mu makuru akomakomeye arebana n'umutekano. Turababwira ko izasarambwe zikomeje ibikorwa byo kwegera Uvira neza mu marembo zamaze kongera abasirikare, ariko hagati biravugwa ko ku bufatanye na Service National de Renseignement ndetse na Demiape Fdnb bimaze gucakira ndetse yamaze kwinjira mu nzu yari yarakodeshejwe na bamwe mu rubyiruko rukorana n'izasarambwe asanzwemo ibintu biteye ubwoba bishobora kuba bizakifashishwa mu bikorwa bya gisirikare bikomeye, harimo explosive artillerie ndetse na miteri nkuko bitangazwa. Hari kandi papier d'identifier papier facile bikaba rero ari ibintu bisanzwe. Angaha harimo contenus militaire cyangwa se tenue militaire ya gisirikare. Hari kandi bimwe mu bikoresho bidasanzwe birimo mini drone quadriquater imaze gusangwa muri iyi nzu. Harimo kandi GPS tracker cyangwa se localizer imaze gusangwa muri iyi nzu. Hari kandi kamera espionage cyangwa se kamera stylo, kamera buto, lunette kamera bifatanwa bangaba. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko harimo ordinateur portable militaire ndetse na telefoni satellite yo mu bwoko bwa Iranium. Akaba ari amakuru akomeye tugiye kugaruka turebe ibifatiwe ahangaha ndetse n'andi makuru aho rero banafatanywe poste radio cribute cyangwa se emitter VHF nkuko rero amakuru atugeraho abisigura. Akaba ari operation ikomeye bivuga ko uba basore bari mu mujyi wa Uvira mu makuru akomeye kugira ngo bakusanye ubutasi mu buryo budasanzwe. Ni mu gihe kandi turi buze kubabwira ko biri kuvugwa ko Laurent Nkunda yaba agiye kuhabwa umwanya ukomeye muzasarambwe. Turaza kwinjira tubabwira ibikomeye biri ko biravugwa. Turaza kandi kubabwira mu makuru arebana n'amakungu ko AFC yizeye ko amasezerano ya Washington yaharuye inzira y'ikizava mu biganiro by'Doha. Bavuga ko bagiyemo ariko ntibabona umusaruro bari biteze. Inshuti bavandimwe, nimuze tubari muri aya makuru turebere hamwe ibiriko birategurwa n'abanyapolitike ndetse n'ibiriko birakorwa n'igisoda. Ngusabe rero niba ari ubwa mbere dukurikiye ufyonde sabone uraba wiyongereye mu muryango mukuru w'abadahwema kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende ibafitiye ndetse kanabagezaho amakuru atosoye arebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dutangire inkuru yacu iratangira mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu w'igenekerezo ine Mukakaro 2025 aho rero hakoze igikorwa gikomeye cyayobowe n'inzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubufatanye n'igisirikare cy'u Burundi. Kikaba cyabereye mu mujyi wa Uvira ahafashwe abasore bane bivugwa ko bari mu bikorwa by'ubutasi bishingiye ku mugambwe w'izasarambwe wo kwigarurira uyu mujyi. Iki ni igikorwa cyaturutse ku makuru y'ubutasi yatanzwe na Demiape cyangwa se Direction Générale des Renseignements Militaires ya Congo ndetse na Service National de Renseignement y'u Burundi Seneri. Kuko amakuru dushikira ngaha bisigura abakekwaho ubutasi bafatiwe mu gace kitwa Quartier Kalungwe ahari inzu yari isanzwe ikodeshejwe nk'ikigo inkingo cyase inzu ituwemo abantu. Bikaba rero bivugwa ko havumbuwe ibikoresho bikomeye bikoreshwa mu bikorwa byo kunika ndetse n'ibikorwa bikorwa n'inyeshyamba. Mu mpera mw'iperereza ryakozwe ahafatiwe aba basore hasanzwe ibintu bitandukanye birimo ibikoresho by'itumanaho ibyifashishwa mu gutegura ibitero, inyandiko zifite uburemere bijyanye n'umutekano w'igihugu. Dore bimwe mu byafatiwe ahangaha uko amakuru ariko aradushyikira ngaha ariko arabisigura. Hari radio cribute cyase emitter VHF radio za gisirikare zikoresha uburyo bwo guhisha ubutumwa. Izi radio zikaba zikoreshwa mu gihe cyo guhererekanya amakuru hagati y'abamaneko n'abayobozi bizasaramwe nkuko bivugwa. Zikaba zifite ubushobozi bwo gukumira ko ubutumwa bwabo bwamenyekanwa cyangwa se bwakumvwa n'undi muntu wari wese
ndetse bikaba rero bigaragara ko no kuba hamenyekana ibikubiyemo biba bigoye bitewe nuko kenshi aha akoreshwa call sign. Hari kandi telefoni satellite yasanzwe muri iyi nzu yo mu bwoko bwa iridium. Biravuga ko ari telefoni ikoreshwa mu kuyobora mu buryo budasanzwe ibikorwa bitandukanye, dore ko ikoresha satellite aho telefoni isanzwe zitagera. Zikoresha rero ibitangaza bidasanzwe mu gutanga amakuru aho ariho hose, nko mu mashyamba, mu misozi cyangwa mu turere turimo umurongo wa telefoni udahagije, nk'uko rero biriko birasigurwa. Hari kandi ordinateur portable militaire, aho bivuga ko ari mudasobwa yakoreshwaga mu kohereza no kwakira amakuru y'ingenzi. Harimo kandi amakarita ya gisirikare, amazina y'abasirikare na ba Maneko, ndetse n'imigambi y'ibitero yari iri gutegurwa, bikaba byasanzwe muri iyi seriveri mobile cyangwa se ordinateur portable militaire, nk'uko amakuru akomeye atugeraho ngaha abisigura mu buryo burambuye. Mu yandi makuru dufite nuko aba basore basanganwe kamera Espanyol. Izi ni kamera zibasha kuba hakifashishwa mu gufotora ibintu mu buryo budasanzwe, aho rero bivugwa ko harimo amadarubindi basanganwa afite za kamera, amakaramu ndetse n'ibindi bitandukanye. Bivugwa ko basobanuye ko zifashishwa mu gufata amashusho y'ibirindiro by'ingabo za Kongo ndetse na Fdnb, maze bagahita batanga report kuzasarangwe kugira ngo zibashe kumenya uko ibintu bihagaze. Hari kandi GPS tracker cyangwa se localizer yafatiwe mu nzu y'aba basore. Ibi rero ni ibikoresho by'ikoranabuhanga bikurikiranaho umuntu cyangwa imodoka iri, byashoboraga kwifashishwa mu gukurikirana imodoka za gisirikare cyangwa se abasirikare runaka bafite uruhare rukomeye mu gihe cya deployment no mu gihe cyo kurungika abasirikare mu mihana itandukanye ngaha mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, nk'uko amakuru adushikira ngaha abisigura. Kandi banasanganwe mini drone en quadricopters, aho bivuga ko utu n'utudege dufata amashusho y'abantu runaka tukagaragaza neza ibiri kubera ku butaka. Twari utudege bigaragara ko twashoboraga kohereza hejuru y'ibirindiro by'ingabo, bikaba rero bigaragara ko rimwe na rimwe hari n'indege zagaragaraga muri Uvira atari za FARDC ahubwo ari zoherejwe na bamwe mu baje kuneka amakuru kugira ngo bamenye ahari ibirindiro bikomeye by'igisoda cyo Burundi ndetse na FARDC. Mu bindi bafatanywe ni tenue militaire cyangwa se uniform za gisirikare. Iyi rero akaba ari imyambaro ishobora kuzifashishwa mu gihe cyo gukora ibizwi nka attaque intérieure yari irimo irategurwa, nk'uko amakuru ari kutugeraho ngaha abisigura. Mu kindi basanganwe ni papier de identification falsifié cyangwa se faux bien militaire, aho rero indangamuntu basanganwe ndetse n'ibindi byemezo bigaragara ko ari ibintu bitafite ukuri, byakozwe mu buryo navuga bwa buryogo. Bikaba rero ari ibyangombwa bakoreshaga baneka, kuko basanganwe carte y'amatora zirenga enye, ariko ugasanga amazina ariho aratandukanye. Bigaragara ko ahantu hose bagendaga bahindura amazina. Basanganwe kandi explosive RTC, aho bitangazwa ko bafashitanwe ibikoresho byifashishwa mu gukora ibisasu byakozwe mu buryo bw'amaboko, ibikoresho byo gutera ibitero mu buryo butandukanye. Biravuga ko rero ibingibi nabyo byari kuzifashishwa bahungabanya igoma, maze akazi kakaba kakorwa mu bundi buryo bitandukanye nuko bizari bisanzwe bimera. Amakuru yatanzwe na DMAP ndetse na Seneri, ikaba rero yatumye FRDC na FRDC bahita batangira ku kazi kabo ku isaha saa 11 z'igitondo, batangira iperereza ryihuse ryakozwe hifashishijwe ubutasi bwo ku rwego rwa gisirikare officier renseignement militaire, maze agana ku isaha saa 3 z'igitondo hateranwa itsinda ryihariye rya FRDC rishinzwe kurwanya iterabwoba, force spéciale antiterroriste ndetse n'irya Fdnb. Iki gikorwa cyagenze mu buryo bw'ubwitonzi mu ibanga rikomeye, aho rero bageze mu nzu iherereye muri quartier ahitwa Kalungwe, bakaba bahasanze aba basore bane bari baragize iyi nzu urugo rwo guturamo. Bahise batabwa muri yombi nyuma y'isaka ryimbitse mu nzu ryagaragaje n'ibikoresho twavuze haruguru basanganwe. Mu makuru dufite, aba basore bafashwe ntabwo bari bafite ibyangombwa by'ubutaka cyangwa ibigaragaza icyo bakoraga muri uyu mujyi, kandi babangamirwa n'abagenzacyaha bakomeje kugenda bagaragara aha mu buryo budasanzwe.
amakuru y'iperereza aragaragaza ko aba basore bari mu itsinda rinini ry'aba Maneko bizasarambwe bari barateguwe kugira ngo bakurikirane ibirindiro bya FARDC biri ndetse na Fdnb aho biri mu mujyi wa Uvira. Bakaba bamenye igihe ko n'uburyo abasirikare babasimburaga kuri iyi mirimo, aho bitangazwa ko iyo baje bagakodesha bakabona bamaze kumenyerana n'abaturage bahita bimuka ako kanya, aho rero bivuga ko bari gutegura ibikorwa bikomeye birimo kongera ubutasi mu bice bitandukanye. Hari ibyemezo rero byafashwe n'igisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC bijyanye no kwihagararaho ndetse no kurwana mu buryo budasanzwe. Reka dukomeze amakuru yacu tuje ku bizatangajwe n'izasarambwe, aho umuyobozi w'ihuriro AFC bakaba batangaje ko gusubira mu biganiro bya Doha bigamije gushaka amahoro hagati y'uyu mutwe ndetse n'uruhande rwa leta. Bakizera ko amasezerano ya Washington ashobora kuzatuma n'aya Doha aha icyizere aba banyekongo. Izasarambwe ziramya ko inshuro enye bagiye muri Qatar nta masezerano yabonetse kuko yabyitabiraga kubera igitutu cy'amahanga, ariko ikagenda idafite umugambi w'ibiganiro. Fred Kanini Lukema usanzwe ari vice perezida w'ihuriro AFC rirwanya ubutegetsi bw'Kinshasa ushinzwe ubukungu n'imari, ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru ku igenekerezo rya 3 Mukakaro 2025, yavuze ko ubu bizeye ko leta ya Kongo yaba yarabonye ko ibiganiro bya Washington bitakemura ikibazo mu buryo burambye. Ati ubwo amasezerano ya Washington yashyirwagaho yashyinywe kandi akabona ko ayo masezerano atari igisubizo ku kibazo, wenda azatanga amahirwe ku biganiro bya Doha ku buryo tugira ibiganiro bihamye bizagera ku musaruro w'amahoro tumaze igihe dutegereje. Yashimangiye ibi rero mu gihe bazakomeza kuganira, ahazaba hari igihe wenda leta izumva ko amahoro muri iki gihugu yagerwaho binyuze mu biganiro bya politike. Ntabwo rero tujya mu mirwano kuko tubishaka, ahubwo nta yandi mahitamo twari dusigaranye. Yagize ati tuzajya Doha twizeye ko wenda kuri iyi nshuro bazagirana amasezerano n'abaturage bakemera ko duhindura ubuzima bw'abaturage. Yatanze urugero rw'amabanki yafunze imiryango igoma mu mujyi wa Goma kuva izasarambwe izafata uyu mujyi kubera ko leta ya Kinshasa yabujije gukorera mu bice banki muri ibi bice. Yagize ati twibaza niba Tshisekedi yibuka ko abantu bari mu bo agomba gukorera kandi ari abanyekongo, nubwo baba Igoma, Kasai, Lubumbashi aracyaba afiteho inshingano. Nanone ari guhana nde? Ntabwo ari guhana Fred kuko nge nta mafaranga na make mfite mwazira banke. Uyu mugabo yavuze ko igihe cyose bajya mu biganiro bizeye ko umunsi umwe leta ya Kongo izumva neza ko bakwiye kureka abayoboye ibice bizafashwe n'izasarambwe bagakorera abaturage. Mu gihe avugwa ibiganiro bya Doha, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irakomeza kugaba ibitero bitandukanye mu bice byigaruriwe n'izasarambwe mu bihe bitandukanye, cyane cyane mu nkengero za Uvira ahakomeje kugenda hategurwa imirwano ikomeye benshi badatinya kuvuga ko ishobora kuza kuba mibi cyane kandi ikaba yanateza ibindi bibazo mu buryo bukomeye cyane, kuko rero bikomeje kugenda bigaragara. Dukomeje n'aya makuru, reka tujye ku yindi ngingo ikomakomeye turebe uko ibintu bihagaze, aho bitangazwa ko u Rwanda rwaba ruri muri gahunda idasanzwe yo kuvugurura impuzankano z'igisirikare cyazo. Aya rero ni amakuru nayo navuga ko buri muntu wese agomba kuyamenya kugira ngo nabona impuzankano itandukanye niyo yari asanzwe abona atabasha kuba yakikanga cyangwa se yatekereza ibindi. Icyo tubereho ni ukubagezaho amakuru. Mu makuru dufite biravuga ko igisirikare cy'u Rwanda RDF cyakoze impinduka ku mpuzankano zacyo, aho utudarapo turiho ibendera ry'igihugu twambarwaga ku maboko twahinduriwe uko tugaragara, tuvanwa mu mabara yakeye dushyirwa mu mabara asa n'ayijimye. Ibyo bikaba byatangiye kugaragara mu ntangiriro z'uku kwezi ubwo bamwe mu basirikare ba RDF bagaragaye mu ruhame
bari bambaye impuzankano ziriho utwo tudarapo dushya. RDF nta kiratangaza kuri izi mpinduka zayo. Umuvugizi w'igisirikare cya RDF Brigadier General Ronald Ruivanga abyitangazamakuru ko impande zakozwe impinduka zakozwe ku mpuzankano ari uko idarapo ryo ku kuboko ryari mu mabara akeye cyane, ubu rero tukaba turi mu mabara yijimye. Ati kakandi karabonaga cyane aka ngaka karijimye, nta kindi impamvu ni ukuvanaho ari amabara akeye kuko impuzankano twavuye ku mabara amwe tujya ku yandi kugira ngo tubone cyane kuko yabonaga. Ubundi impuzankano y'igisirikare igomba kugira camouflage. Amabara ya camouflage ni amabara yihariye akoreshwa kugira ngo umuntu, inyamaswa cyangwa se ikintu kitagaragara neza aho giherereye kibashe kubimbura mu mabara y'ibindi bikigose. Ayo mabara arakunze kujya mu myenda cyangwa se ku bintu mu buryo buvanze kugira ngo ashobore guhisha icyo kintu. Ngayo nguko rero ibi ni ibiri kuvugwa muri RDF igisirikare cy'u Rwanda. Reka tujye ku ngingo ikomeye turebe n'ibiri kuvugwa kuri Laurent Nkunda, uyu muramuzi cyane. Reka rero turamvure inkuru yacu. Raporo y'impuguke za Loni kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashinje u Rwanda ko rwaba rwarateganyije guha General Laurent Nkunda umwanya ukomeye muzasarambwe mu rwego rwo gucubya umwuka mubi wadutse muri uriya mutwe. Muri Gicurasi nibwo iziriya mpande zasohoye iriya raporo mbere yo kwishyikiriza komite y'akanama Loni gashinzwe umutekano ndetse n'ibihano. Izi mpuguke ziyobowe n'umubirigikazi Marianne de Grofi zivuga ko nubwo M23 yitwaye neza ku rugamba ikirukana ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye bya kiriya gihugu, muri uriya mutwe harimo umwuka mubi ndetse n'amakimbirane ntangere, nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa. Intandaro y'amakimbirane ngo yatewe n'imyanya imwe n'imwe y'ubuyobozi yagiye ihabwa abantu batandukanye ndetse n'itahuka rya Joseph Kabila Kabange wahoze ayobora leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo iri mu mujyi wa Goma nyuma yo kuva mu buhungiro. Iyi raporo iragira iti umwuka mubi imbere wagaragaye muri AFC izasarambwe wakajije umurego kubera ishyirwa mu bikorwa ry'abayobozi b'imbere ndetse n'itangazwa ritavugwaho rumwe ry'uwahoze ari perezida Joseph Kabila watahutse akagaruka mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Izi mpagarara zongeye kubyutsa amacakubiri hagati y'udutsiko tw'amateka y'abanyarwanda ndetse n'abagande. Raporo y'impuguke za Loni ikomeza ivuga ko mu rwego rwo kugarura ubumwe no gushimangira inkunga kuri AFC izasarambwe, guverinoma y'u Rwanda iteganya guha umwanya ukomeye AFC Laurent Nkunda uri mu bihano bya Loni. U Rwanda inshuro nyinshi rwakunze kunenga ziriya mpuguke zirushinja kurwibasira muri raporo zazo ndetse no kubagamira kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. General Laurent Nkunda w'imyaka 58 y'amavuko, impuguke za Loni zivuga ko agiye guhabwa umwanya ukomeye muri AFC. Yabaye umuyobozi mukuru w'umutwe wa FDR ndetse na RCD Goma mbere yo gushinga CNDP yabereye umuyobozi mukuru. Iyi CNDP ni nayo yavuyemo M23 kuri bimaze imyaka 3 n'igice iri mu rugamba rukomeye ndetse rukakaye n'igisirikare cya leta. Muri 2009 General Laurent Nkunda yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano z'u Rwanda ubwo yageragezaga guhungira mu karere ka Rubavu. Kuri imyaka imaze kuba 18 afatiwe mu Rwanda. Akaba ari amakuru akomakomeye yakomeje kugenda agaruka mu buryo bukomeye. Indi nkuru ikomeje gutungura abatari bake, wari uzi ko Joseph Kabila Kabange ndetse n'uwitwa Katumbi ndetse na John Numbi baba bari mu biganiro byo kwerekeza muri AFC M23? Ibise wabimenye byo turaza kubigarukaho mu buryo burambuye mu makuru yacu ataha. Tubabwire n'imigambi ikomeye iri kwirategurwa ndetse iri nako iracurwa kugira ngo urugamba rusheho gukara kandi abashyikiza sarambwe barusheho kugenda biyongera, kuko kugeza ubu biragaragara ko bamwe mu banyekongo baturutse mu bice bitandukanye Equateri, Kasai,
Congo Centrale ndetse n'ahandi hose bari kwinjira muri iki cama bafite umurare ndetse n'umuravo wo gukorera igihugu cyabo. Ni nuko nsoje cyo ndasabone twibanda cyane ku makuru akomakomeye arebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.